Uyu munsi mu isi yose hari ingomero z'amazi 60,000, kimwe cya gatatu cyazo kikaba mu Bushinwa. Zimwe ni ndende cyane, zirenga metero 300 z'uburebure. Ziri kwinshi. Urugomero rwa rutura ruba ari urukuta rwa sima rukumira ingufu z'amazi kubera ubunini. Ku butaka bushobora kwegerana, ingomero zikoresheje ibyondo n'amabuye nizo zihakwiye. Ingomero zubatswe mu bibaya by'imfungane bikikijwe n'imisozi ikomeye zohereza uburemere bw'amazi ku nkombe. Ingomero zidakunze kuboneka niziterwa inkingi kugira ngo zikomere. Inyinshi zifasha mu kuvomerera ibihingwa cyangwa se mu gutanga amazi akenerwa mu bihe by'amapfa. Amazi ziyahinjyana zigacuba imyuzure n'amato akagenda nta nkomyi. 20% by'izo ngomero zitanga amashanyarazi asukuye akoreshwa mu isi. Iyo ziri mu misozi, ingufu zazo ziterwa n'uburebure bw'aho urugomero ruri n'ahari ibiziga bitanga amashanyarazi. Iyo amazi afungura inzira agenda mu nkombo z'imfungane, ingufu zayo zigasunika uruziga rufatanye n'imbarutso y'amashanyarazi. Naho ingomero zishyizwe ku nzuzi hasi zikoresha umuvuduko usanzwe zigatanga amashanyarazi butitsa. Ingomero zishobora no kugira ingaruka mbi ku bidukikije, nko kubuza amafi kwisanzura, guteza imyuzure, imijyi ikarengerwa, abaturage bagahunga. Amakosa y'imyubakire, kurengerwa nyamutegeka no gusenyuka ntibikunze kuba ariko iyo bibaye byica abantu. Niyo mpamvu ingomero zikozwaho ijisho hakoreshejwe ibyuma bifata amafoto n'ibitabaza iyo bibonye ikintu kidasanzwe.